nyuma y'uko umwe mu myanzuro yafatiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bagize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba abereye Addis Abeba muri Ethiopia, harimo n'uko imitwe yose y'iterabwoba iri mu gihugu cya Congo igomba kurambika intwaro hasi ndetse igashyikirizwa ku duce dutandukanye yaba yarigaruriye mu gihugu cya Congo bitarenze tariki ya 30 Werurwe 2023. Uyu munsi ingabo za leta ya Congo FARDC ndetse n'umutwe w'iterabwoba M23 rwambikanye hagati y'umujyi wa Goma, ni ukuvuga mu bice bitandukanye twa Bishusha. M23 ikaba yarasaga bikomeye ku ngabo za Congo, ndetse nta gushidikanya ko mu masaha make Bishusha ndetse n'agace kayegereye ka Kibumba karaba kamaze kujya mu maboko ya M23, dore ko Congo nayo itifuza inzira y'ibiganiro, nubwo yari yamaze kwemera ko igiye gucyura impunzi z'abanyekongo bamaze imyaka myinshi mu buhungiro. Ndagushimiye wamaze gukora subscribe, like, share ndetse na comment kuri Bwakeye TV News, ariko nshishikariza nawe utarayikora gira ni nyamuneka uyikore kugira ngo ujye gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye Bwakeye TV News igutegurira umunsi ku munsi. Ciao.